God wayengumuntu efana nathi wayenenyawo efana nathi wayenamehlo efana nathi wayenendlebe efana nathi wawubulohluko phakathi kwathu naye kodwa liphinde wathandaza nokuzimisela ukuba ingani imvula yabo sothandaza nishumayela ngani kodwa khona into ibanda make silise kwenye indawo eliyishileyo khona indawo ibandla mamndela basi elisuke kuyo lithi wayengumuntu efana nathi wayecinga njenganathi wayelala njenganathi wayehamba njenganathi kodwa liBhayibheli wenza njani wathandaza kwemvula ingabe ibandla libandla likwazi ukufika kweso simo zithi meko ingane khona kanti usiyilawule amadoda nakwasezulwini noma ngabe kuthi kuyathakatha kule family sikubulala umzina kule family nakwasi sidunguko akungeni umkhulu apha amaphuzulu abalapha akuthakatheka abanye abaqhelene nomthandazo undermine umnyango umthandazo usayibhudu kona ikusa undermine umnyango umthandazo usayibhudu kona ngoba nabashumelayo banawo amanyala abengabanjwanga umthandazo ngoba nabashumelayo banawo amaphinga abengabanjwanga umthandazo abathandazayo bazalwane kwathi abangela ubasibe ngabantu abayinqobo ukuwazana nokuphelana nomthandazo kuwazana nokukhala nomthandazo ngoba ayithi ngoba ake ngiyiveze nomosini abanye abantu bathandaza mhlazana bazilule bathi ukuthi amanda asebuzileni ukudla nona nokushintsha ingqondo namhlanje ungakuzila ukudla kodwa uma ungaqhelananga nomthandazo ukubuya kwenza izono sokuzila ukudla into esinceda nguNtukuko phambi kwaba senze into ukuzisa kuThixo ngoba ukuzila ukudla ukuzila ngoku amanda bonakala xa wehlile angani manje ndima amajivane ndithi amandla okuzila ukudla abonakala xa uhlile bazalwane xa usewehlile kwifasting khumbulani uDavid hayi bazalwane khumbulani madoda egameni lenkosi kona uMoses liBhayibheli wenyuka wabheka entabeni ebuyeni kwakhe entabeni amandla akhe zange abonakale by the time esentabeni abonakala amandla kaMoses xa ehlayo entabeni lisindiswe but alifuna ukuthandaza liqhelana nomthandazo because liba ntenge ezinye izinto azidinga ukubekwisana qhelana nomthandazo wazwa andamani indawo yomthandazo usafeyila kule nto because into ejika indalo ukwazi umelana nendaba utshintshe isimo sisinandi uba uqhelene nendaba yomthandazo lithi wena wayefana nathi ecinga njenganathi kodwa amandla wayenawo abazalwane waqhelana nomthandazo wakwazi umisa imvula ingani wathoba uThixo nabantu abanevoice ezinhle mayinasi intambiso siqolela ngabazana abanevayivayi kodwa ingathandiswanga lento yabo senjini kulela manje nje sibeke idols abenkonzweni because abantu abaqhelana nomthandazo because noma una voice mayithandiswa lento so mele ngabazana abashumayelayo bagcwalelwe lizwi mayinasi ipresence kaThixo kodwa nabo ungenalo izwi awuqhelene nomthandazo kuba khona into ekubhekaphayo ngoba leli ngumthandazo ikwenza mlembelelo wamagama
kodwa kukuxela inhliziyo yakho ukuthi akutakazi usekhona ukuthi nje uthime yodwa ukuthi ngwele nonakali bandla yalezo ukuthi ngwele siyivele litshoba iyalivula izolo. Bande liqhelene nalo mthandazo balikholwa elingawuvuzetheli umthandazo hlale emthandazweni. Wenza njani ke? Wathandaza ngokuzimisela. Yebo, wathandaza kwanza ngokwenza njani? Ngokuzimisela. Ukuba ingani imvula. Ukuba imvula inganethi mamncebeshe. Ngenene lamalela iminyaka emithathu enesiqingana. Wathandaza ngokuzimisela ukuba imvula inganethi. Lithi iBhayibheli yena imvula. Umuntu oqhelene nomthandazo lo umisa izinto ukuthi asoze zime. Uvula iminyango ukuthi asoze ivuleke. Ungena endaweni okuthiwa ngeni lokhu bephila apho bephila. Emazabani ungena sekwabe uyaziva ukuthi kule ngumkhala lendawo. Kodwa amadoda abaqhelene nomthandazo angena kunjalo bashoboze akhawula mathumoni benze njani ugcwalisiwe. Thandaza. Look. Thandaza. Waba umzalwane umbethandaza ukuthi umzalwane uyabanda kancane. Ungathi yini madoda ngase sinike uSunday school athandaza nalenza. Ngoba umthandazo ayikho sebunintsini bamazwi. Kodwa isekuthaneni uyahlala na kweli gumbi. Ungesithi omnyathi mina andinikezwanga uthandaza ufelile. Because umthandazo uyi-engine ungujack wayo yonke le nto. Omnye ungeshumayela uba Thixo uyangxola lo muntu. Ushumayeza nje knowledge yakhe ngoba uyayazi iBhayibheli. Uyazazi itricks zabantu ukuthi xa uthi bathintaphi. Kodwa umuntu oqhelene nomthandazo uyakwazi ukuhlula phakathi komuntu ohleliyo kuThixo nongahlelanga. Mark chapter 11 verse 24. Mama, siyabulisa sekuthakela namhlanje. Sizonikeza ikhubalo bazalwane. Into yethu isekuthanda se funda lo Verse number 4. yeah Basuka baya bayifumana inkonyana ibothelelwe ngasesangweni esilatweni. Bayikhulula ke abathile kwababemi khona bathi kubo nenza ntoni na nikhulelani lenkonyana. Verse 6. Bathetha ke njengoko babeyalelwe nguYesu baza bayekwa. yaba nansi ngenye into yotatundile sibulisa kwethu enye into kangobazalwane esincedayo yenza lento uyalelwe uba wenze njani isikhathini. Yes. Ngoba abantu bawuhlala bebuza apha mamnkosi uYesu uthuma abazalwane uthi yiyani emzalini othile kulo mzini ezofika kukhona iesile libothelene nikhululeni nenze njani nize na xa benibuza abantu nithi niyahluleka phi
enkosini. Bazalwane, makhe sibe ngabantu bala bafumanekayo apha kuThixo. Makangasokoli umuntu wena ukufumana kuye. Masibe libandla ekululu umuntu wena babheka njani afumaneka apha kuwe. Masifumaneka apha kuye ngoba siyafuna. Chapter 4 verse 6 to 7. Philippi chapter number 4 verse number 6. Yeah. Sanukuba naxhala. Kodwa iintswelo zenu ziseni kuThixo. Uzozisa njani iintswelo zakho ungaxhalanga nomthandazo? Uyoba likhobe elikhomelele kuPapa kanti unikezwa amandla. Xa ungumzalwane wethu okhe nomthandazo awubi naxhala asalinto iintswelo zakho zisa kubani kuthi uzoya njani kuthi ungaxhalananga nomthandazo. Nalo mthandazo ngoba uyathandaza kodwa uyamthutha ugcwalisela uyamgcwalisela ukuthi uyamgcwalisa uyamkhiva. Angakholwa ngoba uyamkhiva uThixo uyamkhiva. Sanukuba naxhala kodwa iintswelo zenu ziseni kuThixo ngomthandazo. Ziseni kuThixo ngantoni? Nimbongoze. Uya u-SMS khona zibuye zibhounce back school. Into ebanga iintswelo zethu sizise kuThixo ngantoni? Xa ungahlalanga kwelaa gumbi lomthandazo. Zobonisa ngamandla umthandazo ithi ziseni kuThixo ngantoni? Ngomthandazo. Ngoba kwenze njani? Nimbongoze ninombulelo. Nimbongoze emveni kokuba ninantoni? Ninombulelo. Bazalwane, masiqhelane nomthandazo. Mayingakunzimeli into yokuthandaza ulikhona. Uyafuna umthandazo, uyathandazela nokwazi uthandaza. Uthi Nkosi ngifundise. Kelona uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda luyakuzolusa iinhliziyo neengcinga zenu. Ningahlukani noKristu. Xa seluqhelene mamndlela basenomthandazo uThixo uMngcwele uhamba ayoba isecurity yenhliziyo akunqande koneni. Yaweva mamthenga amandla omthandazo uhamba uMngcwele emampostini ayobolusela inhliziyo ayigade ngoba uyayazi ngoba ungangcoliseka ngoba xa ungcolisekile awuzuya kakuhle kuyo. Bangapha abantu abathi noba beya kuye kodwa ukuthi akusayeki ngenxa yezinto ezindikhubekisileyo, akusayeki ngenxa yezinto endizibonileyo, akusayeki ngenxa yezinto endidlula kuzo. Ithi ke ngoxa uqhele naye uhamba yokugadela inhliziyo. Ahambe tatomazali wena tatomfana inhliziyo leyo ayigade sophakathi emsebenzini azazi uThixo ingcingo kasicina but azisuze ngoba zingaburhukele koneni. Abantu abafana nomthandazo ngizokuxelela kubaleka ngantoni umthandazo uthi uthukiwe ngabantu unawo amandla ophendula vele uMngcwele aqala anqande emagadi inhliziyo ukwenzela ingatyhuli ngoba uphelene
usurvive njani phakathi kwezinto ezikubethe zingapha kanti kunomntu evele wasingatha wagathi izinto ezingayinhlungu kuwe. Nangamandla umthandazo athini ngamandla umthandazo athini ke lona uxolo lukaThixo lenzani olungaphaya kokuqonda luyakuzalusa inhliziyo neengcinga zenu ningahlukani noKristu. sawulenga kukho umuntu onganelanga ogade inhliziyo yeka bengashumayela qhabe nokusimthandazo uyakwazi ngongcwele kunenhliziyo encane kodwa xa uqhelene umthandazo avela fukame. Ithi ke isizathu sobafuka ukuze ungasuki ungaphucukani. Hayi abantu akumncedi ngongcwele phakathi kwento ongathi ungayibona ungaphanyaka awavala amehlo ngabona azivali indlebe umonje ungeva izinto ezingakho nakho umsebenzi edinga umntana ngomthandazo izinto ezingakususa kuye avela afika umongcwele asingathe. Umsebenzi umntana haleluya mazivale ke ndiyanibulisa abathanda ke ngeyesu adifani mayibona adodeki mayibona nje Bulisake omama bonke egameni likaYesu. Bulisa mama bonke egameni likaYesu. Bulisa abantu abatsha bonke egameni likaYesu. Bulisa abantu abatsha. Bulisa abantu abatsha. Bulisa abantu abatsha. Bulisa egameni likaYesu. Bulisa abasikazi egameni likaYesu. Amen. Bulisa abantu egameni likaYesu. Khelana nomthandazo. Into awuzokhonela yazi uzothetha naye. Amen. Yazi sekwavuka nje noba limile ukuthi ke ngifundise abantu vele lento yomthandazo. Abizoshumayela ke. Amen guys. Amen. Usemuhle nje ukuba kuye. Amen. Emntana yabona xa uyintombi uqhelene umntanazo uphila ama-boyfriend ekho hayi ngoba uxhaswa kodwa asakuvikela ukuthi kwelindele emxhasweni atshintshele lingakwenza ikuwise wonyani umuntu okuxelela uyakuthanda akamina niyazi lento uvele nje once umuntu wambona ngathi unawo umoya amabheka kanjani onesincwazo phakathi uvela umonye afaka umongcwele kumonyanya uyayazi ukuthi ukuze lo muntu angangcoliseki ndenza njani libandla liqhelene nomthandazo wenu. Umthandazo uyisolution yento zonke. Sicela siphakame ke sibeke izinyawo siphakame isimamo sithile egameni likaJesu. Haleluya. As a sconza Yesu.